DJ on the mic, Mr. Henriques, how are you? We'll be back to you. Hey, come on, let's go dance, join us. I hope you enjoy. It's very song. Are you ready? Yes, I hope you're ready. Bang Kinang, Sirimbo panjang, hulunya sungai, Sikoto panjang, Pokanyang hibui, tuh sana, jangan lupa sana sembahyang. La ilallah. Perkenalkan, nama Den Rio Paniang, tinggal di Pekanbaru dan Jale. Di episode kedua iko awak akan membahas asbu bulan Ramadan. Asbu tu paling wak male tu menjadi kawan lah. Menjadi kawan, kadang yang lama, kadang kita coli habis berkabun di rumah. Deko videonya. Panggil Fitra mah. Iya enggak? Fitra wah. Fitra asbu bertiga nak. Fitra, asbu Fitra, asbu Fitra. Anja. Kamu mama. Fitra. Asbu ya. Mana wak? Lamanya. Lamanya. Oh, berempat aja nyo? Iya. Tak ada lain dah. Layak lah, jalan nak. Tadi antuk lengan. Ambil kau kan. Lagi lo lang. Itu rumah orang dah. Iya, kat lempar. Tak. Batu macam-macam. Kadang-kadang kan bahas buat payas bu. Ada lo kawan wak nan lasak. Tak lemparnya buat orang. Tadi cungkiannya anak kedua orang. Awak dah jalan tak? Macam mana? Macam mana? Terus pantang. Pantang. Alas, tang lo. Ang tadi waang yang melempar, waang lu yang galak. Gilo, masih tertapik yo, Rayang. Yo kan pas asbu tu kan masih pagi. Kawan tu baru jago, tapi jangan dibagaran. Beko berang oh, dikonya. Si, bisa asbu lama asbu nak. Iya. Dengan cang ya. Yo. Lega. Lama benar yo mah. Lalu rin sebentar lu. Okey, pas buat tu lah. Jadi lu selesai ngecek lah. Okey. Oh, lalu mah din kerajaan lah pajar. Okey, cewek nelpon Ki. Halo. Halo. Pantek sandang aja. Sorry bang. Enggak. Lah tu bang. Duduk bang. Abang sebelah santai. Kita buat nak bang. Jangan berang-berang. Mangang. Gila. Siap kawan-kawan lah nonton Berdarai dari 1 sampai ke 2. Jangan lupa subscribe dan like ya, dan share ke mana-mana.